Milan maybe uti chinor konsa kyam gachim chogi labchengi kongshi shirsung. Keji gendel henzo ngwene chilo nidon chobge nesung yagargi chedu menandang hendo. Choling sodo rimbanante gewe kui chungargi nimotang tuyne nambe lomnyer kan unyebi lor sungzi shugyu serakyan song. Chilo nidon nishu zangi daadumbe chechuk gewe chungargi chengi nambe lomnyer kan unyebi lor sungzi shugyu. Tenya jamgun gewe gezab gyabje gandin tiji doji shanshibu chotan changzi choyji goso rinpoche geji gendil henzogi kyabgon chasan kaagi khen rinpoche nabatang geji gendil henzogi nyedun badan shenyun lobden ba nabatche ne tering chinda dunbi tse shi nyingi ngaru kongsa kyamga jumbu chogi jekha tang nambe lobnye kaagi jarim tsenda jarwe zanzin yekcha tenyi gombu khanyi chola jembu shibatan ta nga ro chuzu chukjik den sugar tu tinshi chebe nubu sudun khangi shide sogang gi nantu sargul henzo she gongzo na son There also now the forces of change are coming very rapidly, and in the years to come we have these big monasteries, fantastic information in these books. sargul henzo kap keji gendel henzo gi nyedön ba kinsur geshe losan genzin la gi lomnyer khante tsugub mi yu zobuni gyagar phabi yu gi pe nalin de zula lomnyer khang gi nangden teba chechung na de jeba phe khangjin jong la tarkyap gi longma gyatha mangbu ring danyar cheyo ba tha gyagar gi nabi sheyu te thu nangsem gi tungwa seba dan shide dubar phenyu mikse yotab te mi ger dan chiso zambling che shide dan chamze den ba shik tungyu tha Dishin lobnyer khan dini keji gendel henzo gi kyabgon gonde dan zungun changmar chigzung lakhe tugyu dan chi kyaser phumukun la gyagar gi nawe sheyu jongdar keba lobjong gi goga bygyu che gi migyu yob mase rimbe lobnyer khan dini UGC ham chula lobnyer khan gi tangjin henzo gi chatim twense chigdong kubya ngabjung atu gi khone chede chula lobgan to chinjin thobdap nangi yogor sonsong lomnyer khan dini geji gendel henzo gi kyabgon gonde dan zungun chamar chizung lakhe tugyu dan chi kyaser phumukun la nawe yagar gi pujung namje dan sheun jondar keba lobjong gi koka bulgu shipa nabe lomnyer kan dini rimgi zula kan lomnyer kan tanjin lenzo gi chachin tunzen chi gunga tugi khozu chede zula lokan du tsejin toptube migulyam changyu Teringadru geji gendel henzo gi chedu kusab nambe jinur konsa kyamgu chimbu chogi jekha tang nambe lomnyer khangi chatim tsenda jarwe zanzin yekcha tingi gombu khanyi chola jimbu shibatan del kalob lamdun kading minze zeyo batar jejer kap gombu khanyi chogi ka chipeb kor diga sargul henzo kap geji gendel henzo gi nyedun ba kensur geshe losan genze lasu chendu shibakongi sundun tu da nga zo ya jua de ta nga zo dir sa go sa ta juwa na jinga zo nambe lomnyer khan ene dusi azoji jungla debge yoya da dindegi tabji di jurwa ma kana ya de kundungi ka kana so juena ngazo begi densa digidi gomba chipo maridas dinga zo shengi tine chimbuchires desa kyangor muje rangi ene ngamane goji ndanga zo kalub nangma jizungi ringmin ene dilli la peje professor dende nyamdo ane kamol nane ane ngazo dande densa gi geshe dezo la ene professor gi cheneyoba kyangor muj kuze dandane ane professor gi ming tampodi ngailingi Jesus and deni kharan zola ragres ene deni geje zola ragi thapshi chigis nga den ne di jamsona dili ladone turim lobra khammo jingamdo en tudurchi agi cheji yesus zo de nga zo densa gi ene gombat sheda khadigi di ene shingi tine chimbo jigim badela mujinche goresin gagade zo koran zola nembo jin sunso. It was very stimulating for us. So the whole discussion from his side went around this. He was also curious and also quite suggestive about how the institute should go forward. So the whole discussion went around the establishment of the institute. Today we got the nod from His Holiness also, and I think in the years to come, this Nalanda tradition about which His Holiness talks all the time will be carried forward. He specifically emphasized on ahimsa and karuna, which is very critical at this juncture, not only in this part of the world, but around the world, given what is happening. And that's an important take for us as the institution gets built going forward.
Geji gindir henzo gi nyedön ba kinsur geshe losan genzin chogi tadu ringmin dadi chize dünyi sugar daram salar tenshi chebe namge razan gi lobde choga nandu pelu gi tone nambe lomnyer kan unyi be zego shikyan chogyo imba sonchong.